Obrigado ba tempo na be ita hakatan may to amanya Fatima na. Kanya narang Eugenio de Consam Colo. Dia primero oen sa itabele desenvolve itinerai diliu oen itamai objetivo primeiro ma ita kona vai estrada dia pai loran ita den gaba den estrada dia kona tempo urang ami sai vítima bahira motatun ponte la iha lavar siraten bakote livre iha parte na ba e segundo ba Saudi tempo udan MLB hakat pa tambah mota atau emergency pasien sai vítima ihane. Tercero, kono ba rede komunikasyon amos ladun heta. Ihane amos buka sahaban wana be maklahetan rede komunikasyon. Atau informa ba nasional mas difícil, ba kursi mas difícil. Tane amnya pergunta makna tolo uhit hawdehan. Vítima sai eduk Saudi nia. Y tercero, cuarto, amnya kara bukatan ba barajen mota tam am basic mota. Bila kleur tina dua tulutan bele sekolah mos saya mau ba mota subuh. Oleh pergunta makna dit, preocupação makna dit, obrigado por ter atenção.